Mladoženja pita svećenika: a jel stvarno doživotno ovo dok vas smrt ne rastavi? Da, sinko. Pa dobro, ima li neki testni period bar mjesec dana? Kaže muž ženi: dušo, znaš li ti da ja tebe volim više od života? Onda idi operi suđe, spasi brak. Ma, ne volim te baš toliko. Žena stoji pred ogledalom i mrmlja: debela sam, ružna, stara. Muž sjedi na kauču i kaže: pa barem ti vidjoš radi. Žena mužu: ako umrem prije tebe, obećaj da nećeš dovesti drugu u ovu kuću. Dobro, neću. Ali ako umrem ja prije, obećaj ti da ćeš dovesti drugu. Zašto? Da vidi što sam ja sve trpio. Na vjenčanju mladoženja šapuće kumu: brate, ne mogu vjerovati da sam ovo uspio. Kum: opusti se, to svi kažu, dok ne dođe prva rata kredita za svadbu. Žena: ti me više ni ne gledaš kao prije. Pa naravno, tad si imala filtere i svjetlo. Muž dolazi kući, sav krvav po licu. Što ti se dogodilo? Rekao sam šefu da mi žena bolje kuha nego njegova. Pa dobro, što te onda pretukao? Nije on, nego kolege iz firme. Mlada: mama, muž mi nije kao prije. Naravno, sine, sad je u garanciji prošao rok trajanja. Možda ne možemo da rešimo sve tvoje probleme, ali možemo da ti poklonimo osmeh. Klikni pretplati se i primi ga kad god poželiš. Muž u 3 ujutro pijan ulazi u stan, šapće: ljubavi, stigo sam kući. Znam, čujem alkohol kako otključava vrata. Draga, idem ja s dečkima na pivo. Super, i ja idem s curama na dijetu. Kad se vraćaš? Kad mi bude stalo u vjenčanicu, onda idem i ja po dužu turu. Žena čita knjigu Kako razumjeti muškarca. Poslije 5 minuta zatvori i kaže: ma, lakše je pročitati cijeli Ustav BiH nego shvatiti ovog mog budalu. Muž ulazi u kuću i vidi ženu s valjcima u kosi, maskom na licu i krpom u ruci. Ljubavi, jesi li ti to strašilo ili žena? Pogodi, pa ako pogriješiš, bježi. Žena viče: uvijek misliš samo na sebe. Nije istina. Onda mi reci što sam nosila jučer. Osmijeh kad sam rekao da idem na pivo. Na svadbi mladoženja šapće kumu: brate, šta ako se predomislim? Kum mu kaže: kasno, sine, sad kad si izgovorio da, aktivirao si garanciju bez povrata robe. Muž ulazi pijan u kuću, a žena ga dočeka s metlom. Šta je to, ljubavi? Čistiš ili poletiš negdje? Žena viče: ti si najgori muž na svijetu. Ma daj, nisam ja baš toliko jedinstven. Ima nas 1.000.000 takvih nesretnika. Sinu rođendan, a otac mu kupi praktičan poklon. Robota koji detektira laž. Kad neko slaže, robot opali šamar. Odluči otac da ga odmah testira. Sine, gdje si bio danas? Sin pocrveni i kaže: u školi. Robot mu odvali šamar. Dobro, nisam bio u školi. Pobjegao sam kod prijatelja i gledali smo film. Kakav film? Pita otac sumnjičavo. Pa, crtani. Robot opet: bam! U redu, u redu. Viče sin: gledali smo film koji nije baš za djecu.
Šta? Dere se otac. Ja u tvojim godinama nisam ni znao da takvi filmovi postoje. Robot bam! I opali šamar ocu. Mama se smije do suza. Ha, 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 ha. Vidi se da je tvoj sin. Robot se okrene prema njoj. Bam! Starija gospođa, u 80-im, ali još uvijek prilično živahna, ulazi u apoteku. Dobar dan, gospodine. Imate li aspirine? Imamo, gospođo. A analgetike? Svakako, gospođo. I antireumatike? Naravno, gospođo. A Viagru? Imamo, gospođo, ali za Viagru vam treba liječnički recept. A gel za hemeroide? Imamo, gospođo. A imate li nešto biljno za jetru i žučnu vrećicu? Svakako, gospođo. A antidepresive? Imamo, gospođo, ali samo na recept. A sredstva za spavanje? Da, ali opet vam je potreban recept. Nešto za poboljšanje pamćenja? Naravno, imamo i to. A pelene za inkontinenciju? Naravno, tamo su na polici. Imate li? Slušajte, gospođo, ovo je najbolje opskrbljena apoteka u gradu s nadaleko najboljom ponudom. Što vama zapravo treba? Znate, krajem mjeseca vjenčat ću se s Ivekom, ima 95 godina, pa nas zanima ako možemo kod vas otvoriti knjigu poklona za mladenace. Mladenci Mujo i Fata se vjenčali. Svadba trajala 3 dana, rakija tekla kao autoput. 3. dan, svi već mrtvi umorni, samo Punica još pleše s harmonikašem i viče. Još da vidim unu budalu što će izdržat moju kćer više od godinu dana. Mujo se samo nasmije i kaže, gospođo, računam da sam barem 2 godine kreditno sposoban. Navečer dođu oni kući. Fata obukla novu spavačicu, svijeće, romantika, muzika svira tiho. Ti si mi u krvi. Mujo sav sretan, taman da ugasi svjetlo. Kad se začuje kuc kuc. Tko je sad? Majku mu. Ja sam majka, donijela vam pitu, viče Punica s druge strane vrata. Pa dobro, mama, sutra ćemo. Ne, da se pita ne ohladi. Mujo otvara vrata, Punica ulazi, gura tepsiju, a iza nje ulazi i susjeda. Došla malo pomoći da se mladi snađu, kaže ona. Fata se crveni, Mujo gleda i misli. Ovo nije brak, ovo je reality show. Napokon odu one, Mujo zaključava vrata s 3 brave, baca ključ u džep i kaže, ako sad netko uđe, ja selim u manastir. Ležu oni, Fata ga zagrli i šapće. Mujo, što bi ti sad volio da ti kažem? Da je Punica pobjegla s harmonikašem. I taman kad se nasmiju, kroz prozor se začuje harmonika i Punicin glas. Mujo, pita je još topla! Mujo skoči iz kreveta, stane na pitu, polomi nogu i viče. Eto ti, Fato, rekao sam ti da će ova žena biti između nas cijeli život. Ako si stigao do kraja ovog videa, to znači da znaš uživati u dobrim forama. Klikni pretplati se i dobijaj ih redovno.